Namakuru ni inkuru y'incamugongo ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Turi ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi mwaka ni 2026. Biba bibabaje, biba biteye agahinda kumva ngo uwawe yitabye Imana none mu buryo utazi, ukajya kumva ngo umuntu wawe tumusanzanaha ariho ari yapfuye. Ngira ngo iyi ni imwe mu nkuru ikomeje kugenda ishengura imitima y'abanyarwanda, by'umwihariko abadiaspora baba muri Canada. Bakomeje mu by'ukuri kugenda bashengurwa n'inkuru y'urupfu rw'uyu mugabo mubona kuri screen zanyu. Muri kwibaza ngo byagenze gute? Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha ku muyoboro wacu, reba neza ku ijambo subscribe, ukande like, share na comment, ubundi tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi kundi. Ariko by'umwihariko mbanje kwihanganisha umuryango wabuze uwabo. Imana y'amahoro, Imana nyir'ihumure ryose, Imana ihumuriza imitima, ibahumurize kandi ibakomeze mu bihe nk'ibi ngibi muri gucamo bitoroshye. Nimuhumure, ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ariko kandi ngo Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizongera kubaho kundi, kubera ko ibya mbere ibishize. Ngira ngo ni inkuru yamenyekanye kuri uyu munsi wo ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2026, aho muri Canada hasanzwe umurambo w'uyu mugabo mu ishyamba, ariho abantu bawubonye. Abantu bagiye batandukanye bakomeza kugenda bibaza bati, uyu munyarwanda basanze mu ishyamba yazize iki? Byagenze gute? Niki cyamwishe? Abadiaspora benshi batuye hariya muri Canada bagiye mu by'ukuri bashengurwa n'inkuru y'urupfu rw'uyu mugabo. Abantu bati, imahanga harahanda, nubwo twakunda ntago twari dukwiye kuba twajyayo. Ariko ubundi nanone urupfu aho wajya hose n'ubundi uhura narwo. Mu Rwanda barapfa, muri Amerika barapfa, mu Burayi barapfa, ntaho badapfa. Ati twese turi abakandida bo gutaha. Mu by'ukuri ntago kugeza kuri ubu ngubu haramenyekana ngo niki cyateye urupfu rwe. Gusa amakuru ahari bakeka ko ashobora kuba yishwe n'abagizi ba nabi, barangije umurambo we bawuta mu ishyamba, nk'uko wabonwe muri iri shyamba muri kubona kuri screen zanyu. Umurambo we ukaba wabonwe n'abantu bigenderaga bisanzwe nk'abantu. Iyi nkuru irababaje cyane, iyi nkuru irababaje. Uwawe kuva mu gihugu agusezera akubwira ko agiye gushaka ubuzima azagaruka, ni ibintu donc wishimira. Rimwe na rimwe ugafatwa n'amarangamutima, ukaba wanasuka amarira kubera ko wenda uwawe agiye ariko atazagaruka vuba. Nyine ukumva kwihanganira kubaho utamubona iruhande rwawe bizakugora.
noneho uhite kumva noneho ngo uwawe aguye ishyanga. Ni ibintu biba biteye agahinda mwa bantu mwe. Ntabwo nabona uko mbisobanura, ariko turahojeje umuryango wabuze umwana wawe. Abadiaspora muri rusange bari muri Canada bakomeje kugenda bashengurwa n'inkuru y'urupfu rw'uyu mugabo waje kuza kuba yasangwa mu ishyamba. Ubwo dutegereze, kuko ari umunyarwanda, umurambo we uzazanwa mu Rwanda nyine aze gushyingurwa mu gihugu cye, ntabwo yashyingurwa muri Canada. Sinzi niba yari afite ubwenegihugu bwa Canada, ariko kandi ngira ngo nubwo waba ufite uza gushyingurwa mu gihugu cyawe cyakubyaye, niko mbitekereza. Rero njye mu nkundire nsoreza ngaha, mbashimire kandi mbifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Abari mu bibazo mukomere, Imana ibahumurize kandi ibakomeze. Naho mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko, ku bafite ibyiringiro by'uko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzabamo, hanyuma ubwo dusubire mu biganiro byacu biri imbere.